السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. U zadnjih nekoliko dana uzvišeni Allah nam je omogućio da prisustvujemo na Dželsa Salani u Njemačkoj i Belgiji. Uz Allahovu pomoć oba dva skupa su bila vrlo blagoslovljena. Džemat u Njemačkoj je puno veći od džemata u Belgiji. Hazreti Halifatul Mesih peti rahimullah u prošlosti je redovno posjećivao Dželsa Salanu u Njemačkoj, a sada ja također redovno prisustvujem. Dželsa u Njemačkoj je vrlo uspostavljena i ima reprezentacije iz mnogih zemalja. Dodatno zemljama Istočne Europe ljudi iz drugih zemalja prisustvuju također. Ove godine neke afričke zemlje su bile prisutne. Kao i uvijek, gosti su uvijek impresionirani Dželsom i šalju nam pozitivne komentare. Posjetioci iz Dželse u Njemačkoj i Belgiji su poslali svoje mišljenje i komentare u vezi zajednice. Hvalili su puno organizaciju Dželse i atmosferu Dželse. Neki od njih koji su bili u prošlosti došli su ponovo i rekli su: jedino poslije Dželse su shvatili istinito učenje Islama i da ekstremna slika Islama koju predstavljaju mediji je totalno lažna slika. I da je ponašanje ispravnih muslimana totalno različita slika od toga što oni predstavljaju u medijima. Dok su bili na Dželsi, posmatrali su u potpunosti ponašanja svih radnika i svakog prisutnog Ahmedi muslimana da vide kako se zaista ponašaju. Iako je učenje dobro, a ponašanje sljedbenika tog učenja nije dobro, onda takvo učenje ne može da uzrokuje pozitivnu sliku. Kao što sam rekao mnogo puta,
Svi volonteri i svi prisutni moraju da rade tihi tablik, to jeste tiho širenje islama sa svojim lijepim ponašanjem. Ovako sklanjaju negativno mišljenje u vezi islama sa uma nemuslimana. Također uklanjaju pogrešnu interpretaciju vjere iz srca muslimana koji neki učenjaci islama rade samo radi svoje koristi. Iako ljudi govore Bože sačuvaj da Ahmedi muslimani su nemuslimani i da mi ne učimo kelimu i da mi ne vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadnji poslanik i da mi ne vjerujemo da je on hatamun nebijin, pečat poslanika, i također lažu da Ahmedi imaju drugačiji Kur'an. Kako god mnogi ovi muslimani, kad upoznaju Ahmedi muslimane, sve ove lažne riječi u vezi nas i ove laži su uklonjene od njih. I također oni kažu svoje mišljenje u vezi ovoga. Muslimani koji su došli u Njemačku, ovo su nam rekli i također oni koji su došli iz arapskih zemalja, Indije i Pakistana. Oni su hvalili volontere i sve prisutne i njihovo ponašanje. Sva hvala pripada uzvišenom Allahu. Sve je ovo također rečeno za dželsu u Belgiji. I ova dželsa je bila blagoslovljena i uspješna. Belgija džemat je vrlo mali i bilo je više gostiju ove godine od lokalnih članova. Ja sam ovo već spomenuo u mom zadnjem govoru na dželsi u Belgiji. Oni su sve organizovali na najbolji način. Ja sam prisustvovao na njihovoj dželsi poslije 14 godina. Zbog ovoga bili su puno zabrinuti jer nisu imali iskustva. Kako god, uz pomoć uzvišenog Allaha sve je bilo odlično. Iako oni nisu imali puno nemuslimana gostiju, oni koji su bili prisutni puno su hvalili organizaciju dželse i o radu koji izvršavaju Ahmedi koji žive u Belgiji i o njihovom radu da uspostave svjetski mir. Gdje god je Ahmedija muslimanska zajednica otvorena uz pomoć uzvišenog Allaha, pokazuju vrlo lijep primjer drugima i postaje izvor širenja vjere. Zbog ovoga svaki član Ahmedija zajednice bi trebao da radi na tome, da popravlja svoje stanje poslije datog bejata, zakletve. Naš svaki skup utječe na ljude koji žive lokalno. Nije važno gdje se taj skup događa. Ičtima, godišnji skup za Ahmadija omladinu u Velikoj Britaniji počinje danas. Želim da skrenem pažnju omladini, da se ponašaju na takav način koji će da ostavi dobar utisak na lokalne ljude. Da uzvišeni Allah blagoslovi ovaj skup i da im podari dobro vrijeme,
malo su zabrinuti u vezi loše vremenske prognoze. Želim da se zahvalim svim volonterima na oba dvije džalse u Njemačkoj i Belgiji. Služili su prisutne prema svojim mogućnostima. Na isti način svi članovi zajednice bi trebali da budu zahvalni ovim volonterima. Oni koji predstave sebe da bi služili goste obećanog Mesija alejhi selama su ljudi iz različitih sfera života i imaju različite temperamente. Imali smo nedostatak volontera u Belgiji, ali kao što sam spomenuo prije, radili su svoje dužnosti na odličan način. Volonteri također trebaju biti zahvalni uzvišenom Allahu koji im je dao šansu da služe. Trebaju da se pripremaju za budućnost i razmišljaju u vezi svojih nedostataka i da razmišljaju kako mogu da se poprave za buduće džalse. Administracija i glavni tim za organizovanje trebaju da pregledaju planove i sve bilješke iz crvene knjige. Crvena knjiga je u kojoj u toku dželse se zapisuju nedostaci. Ta knjiga bi trebala da bude pregledana i da se te greške i nedostaci ne ponove u budućnosti. U prošlosti bilo je negativnih komentara u vezi volontera u Njemačkoj. Da oni ne rade svoje dužnosti sa osmijehom i ne ponašaju se na lijep način prema drugima. I da su vrlo strogi. Ove godine komentari o njima su u cjelokupnosti pozitivni. Trebaju da se još poboljšaju u narednim godinama. Želim da vam skrenem pažnju na propust koji ste napravili. Ovo se desilo na muškoj strani u toku ilahije. Bila je u vezi moj dom. Ona je učena na način na koji je pogrešno. Naši podijumi nisu da se ovako dramatično učenje ilahija izvršava. Mi moramo da držimo naše vrijednosti uvijek na umu. I ne trebamo da prihvatimo druge vrijednosti koje su različite od naših. Organizatori od džalsa programa moraju da uvijek izaberu ilahije koje je napisao obećani Mesija alejhi selam i njegove halife. Nikakve druge ilahije u toku džalsa salane ne trebaju da se uče. Potrebno je da se povede račun u vezi ovoga i već sam skrenuo pažnju na ovo u toku džalsa salane. Sad ću da predstavim neke komentare od gostiju gdje možemo da vidimo da blagoslovi džalsa salane ne ostavljaju utisak na Ahmedi muslimane, već i sve ostale. Imam iz Bosne koji nije Ahmedi musliman je bio prisutan u toku malog skupa prije džalse. U vezi širenja vjere on je rekao: želim da istražim u vezi Ahmedija muslimanske zajednice da bi uspostavio ispravno mišljenje u vezi njih.
i svog stečenog znanja o njima. On je imam vrlo otvorenog srca i zbog ovoga je pozvan da prisustvuje na džalsi. Poslije džalse on kaže: poslije provedenog vremena sa Ahmed i muslimanima, zaključio sam da ste vi oni koji šire poruku Islama na način na koji bi trebala da se širi. Slušao je pažljivo program džalse. Poslije džalse obišao je džamija Ahmedija u Njemačkoj, fakultet za misionare, sa drugim članovima delegacije. U vezi ove ustanove je rekao da muslimani su iza napredovanja u religijskom i sekularnom obrazovanju. Vidio sam da je imam Ahmedija muslimanske zajednice dodjeljivao diplome studentima za akademsko obrazovanje na muškoj i ženskoj strani i ovako je davao podršku da se trude da budu što napredniji u obrazovanju. Sa druge strane, kad sam posjetio medresu Ahmedija, shvatio sam kako džemat se trudi da bi se poruka Islama širila od početka hilafeta sistema i kako su uspješni u ovome. Ahmedija zajednica oživljava izgubljenu reputaciju muslimana. On je također bio na sastanku sa mnom poslije dželse. Spomenuo je da bi volio da pročita Brahini Ahmedija i Taskira, knjige obećanog Mesija alejhi salama. Ja sam ga savjetovao da umjesto da čita Taskira, da pročita knjigu Filozofija učenja Islama i pozivu Ahmedijat. Ove knjige će mu dati više informacija u vezi Ahmedijata, o karakteru obećanog Mesija alejhi salama i o njegovom znanju i uvidu i Allahovom pomaganju prema njemu. Gospođa iz bosanske delegacije je rekla: ovo je moj prvi put da prisustvujemo ovom skupu i da se upoznam sa halifom. Dani dželse su prošli vrlo brzo, nisam bila ni svjesna toga. Voljela bi da su dani dželse bili malo duži. Željela bi da prisustvujem na svakoj dželsi Ahmedija zajednice. Bio je gost iz Crne Gore koji nema dobar vid. On kaže: moj vid je slab, ali u toku ovog skupa sve sam vidio kroz oči moga srca. Vraćam se sad sa punim duhovnim usponom poslije ovog skupa. Ljudi u mojoj zemlji su se udaljili daleko od religije i nemaju ideju o duhovnosti. Kako god, u toku ovog skupa osjetio sam prisutnost Boga i njegov blagoslov se ispuštao ovdje u obliku mira, zadovoljstva i mira u srcu. I ja sam također primio dio ovoga. Ove godine 55 delegata je došlo iz Bugarske, 31 od njih nisu bili Ahmedi muslimani, koji su također imali sastanak sa mnom poslije dželse. Jedna gospođa iz ove delegacije je rekla: ja sam prisustvovala na mnogim programima, ali mirna atmosfera ovog skupa Ahmedija zajednice koja će ostati sa mnom zauvijek i davat će mi mir. Ljudi su imali toliko poštovanja i ljubavi prema nama i može se vidjeti vjera kroz njihove oči kako su pobožni ovi ljudi. Halifin govor je ostavio duboki utjecaj na moje srce. Plakala sam u toku njegovog govora i osjetila kao da je novi život počeo za mene. Želim da živim svoj život prema učenju koje je spomenuo halifa u svom govoru. Zahvalna sam vam za mogućnost da prisustvujem ovakvom skupu i da se duhovno osvježim. Hazur kaže: ovi ljudi ne poznaju Ahmedijat, ali ovaj skup postaje izvor blagoslova i za njih. Jedna gospođa koja je kršćanka kaže: prisustvovala sam na ovom skupu sa mojim suprugom i djecom. Nikad nisam vidjela organizovaniji sistem
gostoprimstva. Naučila sam puno u vezi poštovanja roditelja i o odgoju djece. I ovo ću da primijenim u svom životu. Bila sam toliko iznenađena koliko muškarci pokazuju poštovanje prema ženama. U kršćanstvu ja nisam vidjela ovoliki nivo poštovanja muškaraca prema ženama. Ja vam se zahvaljujem i molim vas za vaše molitve. Ovo je lekcija za muškarce, Hazur kaže, da ne daju samo poštovanje ženama u toku džalse, nego prema učenju koje je uzvišeni Allah nam dao. Ova čast bi uvijek trebala da bude u njihovim srcima. Musliman koji se zove Muhammed Jusuf je bio prisutan na džalsi. On kaže, prvi mi je put da prisustvujem na džalsi. Sve neistine koje sam čuo u vezi džemata su bile uklonjene u toku džalse. Mir je bio svugdje. Učenja iz Kur'ana i hadisa su bila svugdje prisutna. Poruka ljubav svakome, mržnja nikome je ostavila dubok utisak na mene. Spokojstvo je bilo svugdje, posebno u toku halifinog govora mir sam osjećao. U toku ove džalse sam odlučio da se pridružim Ahmedija džematu. Imao sam puno osobnih problema, ali kad sam došao na džalsu, svi problemi su počeli sami sebe da rešavaju. Sad želim da širim poruku džemata. Onda imamo komentar od delegata iz Latvije. Medicinski student je rekao, bila mi je velika čast da prisustvujem na dželsi u Njemačkoj. Osjećam da je ovo skup ljudi koji se čvrsto drže svoje vjere, koji su zadovoljni, ljubazni i miroljubivi. Bilo je iznenađujuće vidjeti ljude kako pažljivo prate govor i kako su radili svoje dužnosti. Bila mi je velika čast da upoznam halifu. On je govorio o imigrantima i o islamu i o strahu koji ljudi imaju prema islamu. Vrlo sam sretan u vezi poruke bratstva i mira koju Ahmedija muslimanska zajednica pruža svijetu i u Njemačkoj skreće pažnju na prijateljstva između komšija i dužnosti jedni prema drugima. Neahmedi Pakistanac koji živi u Latviji i studira magistrat je bio prisutan na džalsi. Rekao je, došao sam u Latviju prošlog mjeseca, dobio sam studentsku vizu i dobio sam ponudu da prisustvujem na džalsi. Prihvatio sam poziv poslije nekoliko dvoumljenja. Kad sam stigao u džalsu prostorija gdje se održava program, ostao sam bez riječi kako je sve organizovano za ovoliko prisutnih ljudi. Organizatori su prelijepo brinuli o svemu. Bilo je mnogo gostiju iz raznih zemalja, također gostiju koji su bili nemuslimani. Oni su pozvani da vide šta je uistinu islam. Ja nikad nisam doživio ovoliko poštovanje, ljubav i gostoprimstvo u mom životu. Zadovoljan sam da ovo daje pozitivnu sliku nemuslimanima u vezi islama i da će ovako da dođu prema islamu. On je rekao da on nije Ahmedi musliman i imao sam iste sumnje koje imaju drugi muslimani iz drugih sekti, iz drugih pravaca. Ali poslije slušanja govora, vidjevši ispisanu kelemu i klanjajući namaze, nisam vidio nikakvu razliku. Sve što mi radimo, rade i Ahmedi muslimani. Njihova kelima je ista. Njihov namaz je isti. Njihov Kur'an je isti. Najvažnija stvar koja me je ostavila da razmišljam je pečat poslanstva. Da li da vjerujem u učenje moje sekte, mog pravca, ili da vjerujem šta Ahmedi zajednica uči u vezi ovoga. Najveću korist
koju sam dobio je da sjedim sa Ahmedi muslimanima i da vidim sve svojim očima i čujem sve sam. Sad osobno moram da istražujem esenciju islama i pečat poslanstva. Uživao sam u govorima halife, posebno zadnji govor. Ostatak muslimana samo izgovaraju riječi. Ovo su bila 4 najbolja dana u mom životu. Ostatak muslimana samo pričaju i šire mržnju kako god. Ja sam ovdje doživio samo ljubav, samo poštovanje i čast. Moji nemuslimani prijatelji su bili sa mnom i oni su bili toliko iznenađeni ljubavlju i poštovanjem sa kojim su dočekani od Ahmadija zajednice. Organizatorski tim, kogod da su oni, tako su lijepo organizovali sve. Samo smo doživjeli ljubav i poštovanje. Ovo je bio prelijep i veliki skup. Želim da im se srdačno zahvalim. Profesor sa agrikulture fakulteta iz Sri Lanke iz Latvije kaže: istina je da sam bio u dvoumici da prisustvujem na ovom skupu jer sam sumnjao da bi se mogao desiti teroristički napad. Kako god, zbog osiguranja na dželsi osjetio sam da ništa se ne može desiti na ovom skupu. Azur kaže: Allah je taj koji nam pruža zaštitu i način sigurnosti. Ovaj gost dalje govori: stvarno sam zahvalan osiguranju na ovom skupu, iako imam dosta muslimana prijatelja u Sri Lanki, ja sam budista i nemam puno znanja o islamu. Ova dželsa mi je dala istinsko učenje o islamu i osvježen sam u vezi drugih pravaca u islamu. Vrlo je čista razlika između Ahmadija zajednice i drugih pravaca u islamu. Najbolju stvar što sam naučio je da je Ahmadija zajednica puna ljubavi i ovo cijenim puno. Organizacija zajednice me je zaprepastila. Ovo znači da vaša zajednica može da vodi svijet u pravom smjeru. Student iz Latvije, ona se zove Gloria, je prisustvovala prvi put. Također ovo je bio prvi put da ona ikad prisustvuje na muslimanskom skupu. Kaže: sve mi se svidjelo, od hrane, pića i sve ostalo. Ljudi su vrlo kulturni, žene na dužnosti su uvijek imale osmijeh na svom licu. Hazur kaže: iako sam najviše dobio primjeraka o ženskoj strani, ona kaže da su nju svi dočekali sa osmijehom. Bila sam vrlo zadovoljna da vidim mlade i stare kako se brinu o čistoći. Osjećala sam se vrlo mirno. Kad sam pogledala u ekran i vidjela da svi muškarci stavljaju ruku na ramena jednih ispred drugih, ona opisuje bejat ceremoniju. Ova dželsa mi je totalno promijenila mišljenje o islamu i drago mi je da vidim da postoje ljudi koji se trude da poboljšaju svijet. Još jedna žena koja je bila delegat iz Latvije, Anastazija, u vezi mog govora nemuslimanima je rekla: uživala sam u njegovom govoru i sve što je rekao bilo je tačno. Muškarci i žene su bili zajedno na istom mjestu. Bilo je otprilike 1000 gostiju iz različitih zemalja i često 500 gostiju iz Njemačke. Onda ona kaže: otišla sam u prostoriju gdje su ljudi bili u toku ovog govora, ali sam se osjećala stidno da sjedim gdje su muškarci bez marame na glavi. Hazur kaže da ovo bi trebalo da poveća samopouzdanje djevojkama u vezi hidžaba, jer ona govori da se osjećala stidno da bude u društvu muškaraca bez marame na glavi. Iako je kršćanka, ona govori da bez mahrame se osjećala postiđeno. Advokat iz Kosova je rekao: kad sam vidio organizaciju i način na koji ljudi izvršavaju svoje dužnosti, mogao sam da vidim poslušnost koju oni imaju prema svom hilafetu.
Sva ova poslušnost je radi njegove ljubavi prema toj osobi koji je halifa od Ahmedija zajednice. On kaže, imao sam priliku da upoznam halifu. Svaki član ove zajednice je ujedinjen. Mi imamo skupove kao ovaj u Kosovu, ali učestvovanjem na ovoj dželsi sve moguće potrebe su ispunjene za svaku osobu. Ovaj advokat nije Ahmedi musliman. Profesor fizike je bio prisutan u Kosovo delegaciji. On kaže, bilo je nevjerovatno kako sve potrebe ljudi su bile ispunjene na ovom skupu. Obratio sam se veliku pažnju organizaciji ovog skupa i kako je sve bilo organizovano. Za svaku potrebu imali su organizovani tim. Ja sam također posjetio kuhinju i upoznao sam jednog čovjeka koji tu služi 22 godine da guli luk za hranu. I zadnjih 22 godine koristi isti nož. Rekao mi je razlog zašto u zadnje 22 godine samo koristi ovaj nož je da je Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahimullah držao u svojoj ruci taj nož. Ovo je ostavilo duboki utisak na njega. Delegat iz Džordžije, njih je bilo ukupno 38, je prisustvovao na dželsi u Njemačkoj. 2 od njih su bili bišopi, 2 muftije, 1 suni, drugi šija, ostatak je bio neahmedi gosti. Neahmedi gost ove delegacije koji je imam jedne džamije je rekao, ja sam imam jedne džamije u Džordžiji, bio sam pozvat od Ahmedija zajednice da dođem na dželsu. Naučio sam mnoge stvari o islamu koje nisam znao. Hazur kaže u vezi mene da će se uvijek sjećati jedne rečenice, a to je da je naša dužnost da pomažemo čovječanstvu. Religija Islam je mir i jedino mir. Dolaskom ovdje mi smo naučili istinito učenje Islama. Jedna gospođa kaže, ja bih željela da se zahvalim svim dobrovoljcima za organizaciju dželse. Još jedna gospođa kaže, učestvovala sam na ženskom programu danas. Bila sam šokirana kako žene se brinu o svemu i sve je pod kontrolom. Bila sam iznenađena kako žene također izvršavaju dužnosti osiguranja i bezbjednosti. Baš sam bila zadovoljna i hvala vam puno. Ona dodaje, gledala sam program na ženskoj strani, bila sam iznenađena koliko pažnje se pruža za obrazovanje žena i moralni popravak. Najveća stvar za mene je bila da je halifa dodjeljivao nagrade ženama. Još jedan gost iz Džordžije koji je musliman i predvodi muslimansku organizaciju kaže, velika nam je čast da smo prisustvovali na ovom skupu i svjedočili smo duhovnosti i bratstvu. Bila je velika šansa za nas da smo ovdje i da se okoristimo od ovog skupa. Drugi gost, gospodin Mohamed Ekber, kaže, od mojih malih nogu slušao da će Mahdi da dođe i da će promijeniti svijet. Sad po prvi put čujem da Mahdi o kojem sam ja slušao je došao i preminuo. Ja ću da izučavam knjige zajednice i nadam se da ću naći zadovoljavajući odgovor. Također jedan bišop je bio prisutan i podijelio je svoje mišljenje u vezi dželse. On je osoba koja nosi plavi ogrtač. Pop protestantske crkve iz Mađarske je također prisustvovao. Osim svojih religijskih dužnosti bavi se puno socijalnim radom. On kaže, ja sam kršćanin, ali dolaskom na vašu dželsu osjetio sam novu duhovnost i vraćam se osvježen. Ovo će mi pomoći da izvršavam svoje dužnosti u toku godine. On je bio i prije i kaže, ovo mu služi kao da napuni svoje baterije i vraća se na dželsu radi toga. Misionar kaže, ne samo da njegovo čitavo selo zna u vezi naše zajednice, već njegovi svi
bližnji prijatelji. Novi putevi se otvaraju kroz njega da širimo poruku naše zajednice. Gospodin Avara iz Mađarske koji radi u uredu za izbjeglice kaže: Dželsa je slična događaju kad osoba doživi nešto izvanredno i postane vrlo zaprepaštena i trese se iznutra. Na isti način kad sam slušao slogane koji su bili govoreni, izgledalo je kada je imam davao instrukcije, a njegovi prisutni koji su tu bili kao da su čekali njegovo naređenje. Na početku sam bio uplašen i vrlo je rijetko da u Mađarskoj bude ovoliki skup. Pa i da je bilo 100 ljudi, kroz sat vremena neki problemi bi nastupili. Prije ovoga ja nikad nisam vidio da hiljadama ljudi se ponašaju na miran način. Gospođa Elona, direktorica finansijskog departmana u Mađarskoj za izbjeglički kamp, poslije dželse je pitala kako se finansijski ovo može ispratiti. Onda joj je objašnjeno kako članovi plaćaju čendu, to jest vazifu ili članarinu. Bila je vrlo iznenađena ovim. Onda ona kaže: dželsa je skup koji očisti osobu iznutra i ostavi vas da se osjećate lahko. Ovo je žena koja nije Ahmedi, ona nije ni muslimanka. A tako govori da kad prisustvuješ na dželsi, postaješ čist i osjećaš se lahkim. Iako djeca se plaše da plivaju na početku, skroz je neophodno za njih da znaju plivati. Isto tako se desilo kad vidite dželsu po prvi put. Kao što sam spomenuo ranije, dželsa ima vrlo pozitivan utisak na druge. U mađarskoj delegaciji bila je gospođa Vafa, doktorica iz Sirije. Ona je bila vrlo uzbuđena na drugom danu kad je slušala govor na ženskoj strani. Onda je također prisustvovala govoru koji se održao na muškoj strani. Ona kaže: bila sam sretna na ženskoj strani i zamolila sam ih da me vrate na žensku stranu. Kad je posjetila medresu, pokazala je veliki interes za islamsku literaturu. Rekla je čak i ajeti koji su napisani na zidovima su također napisani na pravom mjestu. Ona kaže: vidi kako ovaj ajet je na pravom mjestu koji je glasio: i zemlja će da se sija sa svjetlošću njenog gospodara. Delegacija iz Makedonije, njih je bilo 83 osobe, 50 od njih je putovalo sa autobusom 2000 km i preko 34 sata da bi prisustvovali na dželsi. Ostatak njih je stigao sa drugim prevozima. 21 od njih su bili Ahmedi, 29 neahmedi i 14 kršćana. Od svih gostiju bio je jedan major iz poznatog grada, 6 novinara iz 4 različita TV kanala i oni su snimali program i dešavanja u toku sva 3 dana. Također su intervjuisali neke goste i rekli su nam da prave dokumentarne filmove za svoje kanale. 3 profesora muslimana su prisustvovala na dželsi. IT profesor je rekao: zahvalan sam organizatorima dželse i Ahmedi članovima u Makedoniji, jer sam došao radi njihovog poziva. Istinsko učenje islama je vidljivo ovdje. Iako sam prije pročitao mnoge stvari u vezi Ahmedija zajednice i hilafeta i čuo sam mnoge stvari protiv zajednice, ovdje sam dobio svoje odgovore. Vidio sam halifu zajednice i slušao sam njegove riječi. Naučio sam mnogo o njemu i slušao sam šta halifa ima da kaže. Poslije kad sam čuo halifine riječi, vrlo sam siguran da će cijeli svijet pratiti ovu poruku
i prihvatit će ovaj put koji potiče od uzvišenog Boga. Moj mir i blagoslov neka je na vama. Delegacija iz Litvanije je imala 50 delegata, od kojih je bilo 40 neahmedi muslimana i 10 ahmedi. Jedna gospođa iz delegacije je rekla u toku dželse: osjećala sam se kao dio zajednice. Dželsa nas je naučila u vezi jednakosti, ljubavi i da trebamo da pomažemo jedni drugi. A praktični primjer je pokazan u toku dželse. Jedan gost iz Litvanije je rekao: ja sam autor Gajrun Mas i došao sam da naučim o islamu. Način na koji halifa govori o Božijem jedinstvu me je duboko iznenadio. Halifine riječi da osoba ne samo da treba da obožava Boga, nego da treba da se trudi da Bog bude zadovoljan, su uistinu pobijedile moje srce. Kad se vratim, pisat ću članke u novinama i posvetit ću cijelo izdanje u vezi zajednice. Iako sam svjestan da će ovim izazvati opoziciju, kako god želim da budem na strani istine. Mojim dolaskom ovdje osjetio sam veliko zadovoljstvo u mom srcu i želim da vam izrazim iskrene želje i vama i cijeloj zajednici. Neahmedi gost iz Tadžikistana, gospodin Rahim, koji je političar, je rekao: prvi mi je put da prisustvujem na dželsi i da izbliza posmatram Ahmedija zajednicu. Žar sa kojim volonteri rade noć i dan je primjer za mene. Poslije sastanka sa halifom, mnoga pitanja koja sam imao su odgovorena. Sjedeći pored halife, osjetio sam da istinsko jedinstvo je u ovoj zajednici. On mi je također dao sveobuhvatajni odgovor u vezi trenutnog stanja muslimana i bio sam uvjeren njegovim odgovorom. Osjećam da Ahmedija muslimanska zajednica će biti u stanju u budućnosti da ujedini cijeli islamski umet. Ova zajednica je vrlo disciplinovana. Ja ću zauvijek da čuvam sjećanje na ovu dželsu i sastanak sa halifom. Profesor sa univerziteta iz Tadžikistana je rekao: bio sam vrlo zadovoljan organizacijom i administracijom Ahmedije muslimanske zajednice. Po prvi put ja sam doživio ovako gostoprimstvo. Ahmedija muslimanska zajednica uživa punu slobodu ovdje i govor halife na ženskoj strani je pružio pravo rješenje za probleme današnjice. I želja mi je da cijeli svijet prati ovo. Također sam imao priliku da upoznam halifu. On ima puno znanja u vezi medija i današnjih problema. Prije nego što sam ga upoznao, mislio sam da je on samo vjerska vođa. Ali, razgovarajući sa njim, dobio sam mnoge informacije. Vrlo ispravno je rekao da mediji također prave nemire u svijetu i kad bi mediji želili, igrali bi veliku ulogu da uspostave mir. Moje iskrene želje su uz Ahmedija zajednicu i njihovog halifu. Major iz Ambor, veliki grad iz Senegala, je bio prisutan. On je prisustvovao kao predstavnik halife od velike sekte u Senegal zvana Murid. On je također meni udjelio poklon na podijumu. On je rekao: iako sam uzeo bejat od mog halife, ja nikad nisam osjetio ovakav osjećaj. Bejat kao što sam doživio ovdje. Kad je ovo spomenuo, postao je vrlo emocionalan i suze su tekle iz njegovih očiju. Dalje je dodao i rekao mi: također mi imamo halifu, ali nikada nismo vidjeli ovakvu ljubav za hilafet. Nikada ovo nisam vidio da se ovolika ljubav pokazuje prema halifi. Danas sam saznao kako su ashabi žrtvovali svoje živote i vidim da ljudi bi bili poslušni i na najmanji halifin zahtjev. Vidio sam ogromnu ljubav i poslušnost. On dalje govori:
i mi imamo skupove koji traju 3 dana. Kad naš halifa stigne, niko ne sjedi u tišini. Ali ovdje, kad halifa dođe, svi tiho sjede i čekaju da slušaju šta halifa ima reći. Ovo nikada nisam vidio u sljedbenicima bilo kojeg vođe u svijetu ili vjerskog vođe. Na 3. danu dželse bejat ceremonija se dogodila i bile su 42 člana koja su po prvi put učestvovali na bejat ceremoniji da prihvate Ahmedije muslimansku zajednicu. Još jedan gost iz Albanije kaže: bio sam žestoki neprijatelj Ahmedijata. Moj brat i njegov prijatelj su prihvatili Ahmedijat i ja sam dao sve od sebe da ulijem mržnju u njihova srca protiv Ahmedijata. Na kraju ova dvojica smo odlučili da se molimo i na kraju kogod je ispravan će biti pobjednik. Poslije mnogo molitvi poželio sam da dođem na dželsu i da se ja uvjerim i da upoznam halifu tako da mogu da donesem potpunu intelekcionalnu odluku. Prošle godine sam prisustvovao na dželsi i dobio sam neko zadovoljstvo, ali sam i dalje imao nerazumijevanje, ali čim sam ugledao lice halife, sva moja mržnja, negativno mišljenje je nestalo. Nemam više nikakvog razloga da se suprotstavljam. Kad sam se vratio sa dželse, ispunio sam svoj bejat formular i ove godine sam došao i imao priliku da uzmem bejat. Ove godine problem imam da je moja vjerenica sa mnom i ona nije željela da prihvati Ahmedijat i da uzme bejat. Ja sam i nju pozvao na džalsu. Kad je moja zaručnica čula govor halife održan ženama, odmah se odlučila da uzme bejat. Moja zaručnica je rekla da je halifa vrlo pažljiv i pun ljubavi. Ja sam bila u stanju od njega da dobijem sve blagoslove o vjeri koje su uskraćeni drugim muslimanima. Sad ćemo da se vrlo brzo uzmemo kao Ahmedi. Veliki broj medija je bio prisutan u Njemačkoj, internacionalna medija evropskih agencija, 3 novinara iz Makedonije, TV kanala iz Litvanije, Izraela i još nekih online novina. Iz Njemačke 4 TV kanala su bila prisutna, novinari i radio. Također, lokalne novine i lokalni TV kanal i radio stanice su prisustvovali. Sva 3 dana mediji su bili prisutni u Njemačkoj i prema izvještaju totalni broj su 4 TV kanala, 2 radio stanice, 46 novina i raznih online portala. Poruka Islama je dostigla 62.857.000 ljudi. Još neki članci će biti objavljeni. U Belgiji mediji su bili prisutni i ljudi su izrazili svoje mišljenje kako god nisu poslali potpun izvještaj u vezi ovoga i biti će poslati poslije. Belgijski TV kanal i 3 novine su pisali o džalsi i 2 miliona ljudi je dobilo poruku Islama. Kad su belgijski TV kanal i novine ištampali i objavili izvještaj, ljudi iz grada gdje se dželsa održala, to je mali grad i ima 46.000 stanovnika. Ljudi iz ovog grada su zvali i rekli su da 4.000 muslimana je bilo prisutno na jednom mjestu i ništa se nije desilo. Prema njihovom mišljenju, i 1.000 muslimana kad se skupi očekuje se nemir. Kako god 4.000 muslimana se skupilo i oni nisu ni znali u vezi toga. Nisu čuli ni za kakav problem. Kroz MTA Afrika razni kanali u Africi su prenosili program džalse. Review of Religions, pregled religije, je započeo program na internetu koji je dostigao 2 miliona ljudi do 1,98 miliona. Mnogo je komentara stiglo od ljudi i mnogi reporti su objavljeni od strane novina i medija. Objavili su mnoge detalje istinskog islama da svemogući Allah napravi ovaj pozitivni dojam dželse da traje zauvijek. Poslije džume ja ću da klanjam nekoliko dženaza u odsustvu. Prva dženaza je gospodin Sejd
Hasnat Ahmed iz Kanade. Preminuo je 27. augusta u 92. godini. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. On je sin od gospodina Sejd Šafi Ahmed, historičar iz Delhija, i koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Njegova majka je bila gospođa Sejda Kurejša Tahira, bolje znata kao Begam Šafi. Bio je iskreni i lojalni član koji je imao veliki žar za zajednicu. On je bio musi, davao je 10% svog imetka za džamatske svrhe. On je bio među ljudima koji su se doselili u Kanadu u 70. i počeo je da predstavlja džemat na svim levelima u državi. On je započeo peticiju protiv nepravde koja se dešavala Ahmed i muslimanima u Pakistanu i do zadnjeg dana borio se protiv nepravde prema manjini. Bio je osnivač Centra za ljudska prava i radio je kao izdavač, glavni urednik kanadskih novina. Izdao je mnoge knjige. 1982. godine on je imao program u vezi džemata na kanadskoj televiziji zvat Rogers i nije uzimao novac za to. Tako po prvi put u svijetu 12. decembra 1982. godine slika obećanog Mesija alejhi selama i hilafeta i Ahmedijata su bili objavljeni na kanadskoj televiziji. Bio je glavni urednik kanadskog džamatskog lista 1985. do 1986. godine. Zbog njegovog humanog rada poštanska markica sa njegovom slikom je bila dodijeljena mu od kanadske vlade. Druge organizacije i kanadska vlada su mu dodjeljivali razne nagrade. Nekoliko puta je služio u džamatu kao sekretar za vanjske poslove. 1988. godine da bi sačuvao prava imigranata u Kanadi pisao je editorijale u vezi lošeg tretmana Ahmed i muslimana u Pakistanu i predstavljao je probleme imigranata. U ovom izdanju je predstavljao vjerovanja Ahmedija muslimanske zajednice i bio je novinar koji se borio za prava Ahmedi i muslimana. On je također napisao uvod u knjigu obećanog Mesija alejhi selama i sakupio ih, što je veliko naučno postignuće. Da mu svemogući Allah uzdigne njegov status i obaspe njegovu milost i oprost. Druga dženaza je od gospođe Mubarka Šaukat, koja je supruga gospodina Hafiza Kudratullah, prijašnjeg misionara iz Holandije i Indonezije. Preminula je 8. septembra u 94. godini. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bila je kćerka od baba Abdul Latif sahiba. 1940. godine udala se za Hafiz Kudratullah sahib. Bili su zajedno 53 godine. 20 godina je bila odvojena u vrijeme kad je Hafiz sahib bio daleko od svoje zemlje zbog misionarstva. Zbog ovoga sama se brinula za njihovu djecu. Žene ranije misionara su davale velike žrtve i bile su daleko od svojih muževa po 15 do 20 godina. Ona je bila vrlo pobožna osoba, koja je klanjala i molila se, podučavala je djecu da uče časni Kur'an. Bila je redovna u klanjanju tahadžuda i redovno je služila vjeru. Imala je jaku vezu sa hilafetom. Sa gospodinom Hafizom i ostatkom porodice je bila blagoslovljena da dodijeli novac za printanje časnog Kur'ana na Ketala jeziku. Također su bili blagoslovljeni da plate troškove za džamiju u Indoneziji. Iza sebe ostavlja jednog sina, gospodina Azizullah, i 3 kćeri, da im uzvišeni Allah pomogne.
da nastave njenim pobožnim putem i da Allah obaspe svojim oprostom i milosti nju. Ona je tetka od gospodina Ataul Mujid Rašida. Treća džanaza je od gospodina Čaudri Khalid Safiullah, koji je bio zamjenik Amira u džamatu Australija. Preselio je 16. septembra u 87. godini. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Ahmedijat je ušao u njegovu familiju preko njegovog djeda, koji je dao bejat u ruci obećanog Mesija alejselama 1890. godine. Njegov djed je imao čast da obećani Mesija mu da poruku Ahmedijata. Putovao je u Kadijan i bio je tu u vrijeme ikindije namaza. Otišao je u džamiju Aksa da klanja namaz. Kad je stigao, namaz je bio završen. Obećani Mesija alejselam se spremao da ide. Rekli su selam i klanjali su namaz. Obećani Mesija alejselam je onda ostao da sjedi. Kad su završili molitvu, obećani Mesija alejselam je pitao da li su čuli u vezi njegove poruke. Oni su rekli ne. Onda je obećani Mesija alejselam ih odveo u njegovu sobu. Onda im je dao literaturu i pitao ih da li mogu da ih daju pismenim ljudima u njihovom selu. On kaže, u našem selu su bila samo 2-3 pismena čovjeka, ali ja sam uzeo 14-15 brošura na kojima su bile informacije u vezi njegovih tvrdnji. Pročitao sam brošuru i bio sam pod velikim utjecajem poslije. Onda su se vratili u selo i dali su brošure dvojici ljudi. Rekli su im da su oni prihvatili Ahmedijat i da bi i oni trebali također. Čadri Muhammed Sahib je otišao direktno u Kadijan i tražio je da bejat bude prihvaćen od njega. Poslije bejat, on kaže da je masirao noge obećanog Mesija alejselama. Pažljivo ga je pitao, vaše veličanstvo, šta ja trebam da usvojim da bi poboljšao sebe duhovno i ovo svjetski? Obećani Mesija alejselam je rekao, naša metoda je da klanjamo na najbolji način i da uvijek učimo istakfar, da tražimo oprost od uzvišenog Allaha. Drugom prilikom je masirao noge obećanog Mesija alejselama i pitao je isto pitanje, na što je obećani Mesija alejselam rekao da moramo uvijek donositi salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i učiti istakfar. I ovo usvojiti u svakodnevnici. Ovo što sam naveo je u vezi njegovog djeda. Imao je veliku lojalnost i poslušnost prema hilafetu. Služio je mnogo i imao je dobar život. Bio je školovan i često bi pisao članke u magazinima i novinama u džamatu. Kako god, imao je jednostavnu prirodu i uvijek bi se sa osmijehom bio vrlo prijatnog ponašanja. Da uzvišeni Allah uzdigne njegov status i podari mu njegov oprost. On je bio musi, osoba koja daje 10% svog imanja u džematske svrhe. Iza sebe ostavlja 3 kćerke i 2 sina. Njegov stariji sin živi ovdje u Velikoj Britaniji. On je lokalni presjednik u Morden Džamat. Njegov mlađi sin živi u Australiji i služi kao nacionalni sekretar za Vakfe Džedid. On također ima kćerke, da uzvišeni Allah omogući njegovoj djeci da slijede u njegovim koracima. Amin. लेकिन इंतहाई सादा मिजाज थे, हर रोज मुस्कुराते रहने वाले सुलझो इंसान थे। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। मरहूम मूसी थे,
عثمان گان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں، اور آپ کے بڑے بیٹے محمد عمر خالد صاحب تو یہیں یو کے میں ہیں، صدر حلقہ ہیں ماڈرن کے. چھوٹے بیٹے احمد عمر خالد آسٹریلیا میں نیشنل سیکرٹری وقت کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی ان کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.